Hai, kublai shibuni pi barok ki perlok, bat ngangej ba barok nap deng japi pi adon hap deng kamet ka basyaj baklain. Sai sinpat ngene pe jak report ka dai mentak sngi, ka laitrig nailar hajar arpau. Katkum ka report balai tu da katana ka koi ka khya jongka sarkar India la ong bai kubriu ki bayo pang COVID-19 hapro ka wai kar India, ka batang hapo ka arp kanta, menta kila kiu syaka sanpo hajar khendai spa nyapo arngot. Bat barok ki bayo pang hapro kawai kari India menta ki don kemba khat pralak lai hajar hendruspa kanai pesan ngut na pedeng kini ki blak koi no barok ki don kemba khat wailak pra pendru hajar aspa lai ki blak khat no lai pupra hajar shispa lai pesan ki brang don menta pedeng ke jingsha sumar lani aktif kes hapro kawai kari India ki don kemba san lak nyop kandai hajar lai spa san punyop Kisan teli kicela kibla palat yaka silak ngut ha kajing syakta hauni coronavirus kibahap hapo kari India kilong kumni harum. Bawai kedai kecela Maharashtra baro saulak saupuai hajar arspa arpa prangut. Tamil Nadu arlak san punyo hajar hendruspa khatlai. Andhra Pradesh silak san pupra hajar henyospa hendrupsau. Delhi silak lai punyo hajar hendruspa henyo punyo. Karnataka silak live saw hajar praspa khat khandai kini kide kisan teli kicela kibla syak tak jor hauni COVID-19 habangi phai pat kicela ki bahap hapo North East India kacela Assam kade kacela pepuntam nabro kicela ki bahap hapo North East India haba barok kibrang don mentah pedang kajing syak sumar tang napo kacela Assam kidon kemba shipho hajar sauspa khat sangut Kajala Mizoram pat kadai kawai ni kicela kapaduna tam nabro kicela ki bahap hapo kari India haba kibrang don mentah hapadeng kajing sya sumar kidon kemba arspa arsau Tripura shi hajar henyospa saupoar Nagaland shi hajar arspa prapoar Manipur shi hajar prapunyau Arunachal Pradesh hendruspa khandai khandai Sikkim laispa hendrupra Habangi phaya pat chakajala Meghalaya katkum ka report ka pamenta kasngi laya thu bakidon kemba arpa prangut ki bayo thamai yakani ka jingpang coronavirus na pedeng kini ki arpa prangut tang napo ka Iskasi Hill district ki don kemba arpa wengut sangut ki dai napo Ribhoi district bat arngut napo West Jante Hills lada khenlang baro ki brang don hapedeng ka jingsha sumar habro ka wai ka jala Meghalaya menta kila kiu syaka hendruspa lai pulai Katba kibrang ap yak report hadu mentak sngi kidon kemba hendruspa khandai phongut. Khandiat nginya phai shikisan teli kiri kibla syak tak jor hauni COVID-19. Banengkong kadai ka United States of America baro sop hendrulak hendru phupra hajar laispa lai phendru kibla khatno silak san saw hajar praspa hendru pho. Ar Brazil ar pnyolak life lai hajar hendruspa hnyo phnyo kibla khatno khnai saw hajar shispa saw. India khat pralak lai hajar hendruspa khnai psan kibla khatno lai phupra hajar shispa lai psan South Russia pralak san saw hajar hendruspa saw puwai kibla khatno khat saw hajar shispa prapulai san South Africa san lak khatwai hajar saw spa prapsan kibla khatno baro pra hajar lai spa hendrupundrungut tangkini ki khobor mentakasngi ngangai ba baro napteng jongpi Pia sumar bahabat pia burrenti ya ke baka sokar kalpta. Yangi iway pa iway kanang bangin like. Nakajing syakta hauni coronavirus. Tangkini kublai shibun.